Sljedeće pitanje, znači Javela Garto Pučiba, i sili razlika taro gubitko everni kosoro, taj neverni kosoro. Znači i sili razlika taro gubitko everni kosoro, taj neverni kosoro. Pa inšala kva puti, Šejh Beni, mi stava da bi popašina na tu, pa to te počina bismillah. Kad ono pitanje, na primjer, ako već kirgam laftari sura Asr, znači, miro dike vatano, Allah nečka džanla, da kva hasarive, ili našarive, na odnosini ko mu'minija, ko vernikija, nego odnosini isključivo ko aklasu tane bipakjutne, aklasu na pakjana. Iako znači angedertanova kirga innel insane lefi husr, te vakirga pe uopšteno, ali na dinama da kava illa palo akalafija, znači denas rijek izuzetak, znači taro celokupno insanija kroz sao generacije i si izuzetko od latano vernikija. I da tano pitanja kva hasaribe, znači pazim, lafi hasara, tano isto sara maro hasaribe, romanojim arapsko tano slično. U stvari na slično, nego 99% znači tane je ista označenja. Miro dikivet kaj, znači, naravno da si bud, bari razlika taro našaljive verni kosoro, minesoro, muslimanesoro, amo koje se kova na nepakljutno so se mu'mini šajte našali, na primjer, nešto, so svaki rjaming o šejh, znači, deo taro vakti, šajte našali, tako zbog piro nemarnost nešto, međutim, Allah isile prema leste, di so posebno, znači, posebno mangelale sar, jer svako lesoro ibadeti nasamo te dvostruku, nego kerela taraftavadeš, pa i si ibadetija, znači ko Allah delajen bizo hisabi, znači tu na netut tepena vaga dunjalučko, magata kerv koleja bi merineja i nagrada so Allah svanta dela vernikos. Samo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ako bi odolesar da kerela pelafi, znači mu'mini ko ova kirgaodva i reći bja posvedočinga pire kalbeahem pratinela odva ebukencar, znači odlatane bare vredna nagrade i nadinajamen da iako sam nemarna dosta, da kao Allah subhanahu wa ta'ala kao prostinjamen ge ka delamen ka teva kerab ka herelo dova maro hasaribe su nekad nešto našalgjam. Dok kada je to u pitanju bipakjutne olengoro hasaribe i tano mislibe deka tane šukarku dunjaluko hem deka uživinena, em posle javno puteriba i perda tarolengere jakja kad iken kao olengoro agor odelte arakjamen odorestar. Allahumma amin. Šejh Samir, kam na to vežine tu nešto kakva tema phala? Jayako ayeti, prva ayeti tari surat al-Asr, innal insana, Allah vakire kate, čači pase o insani. Ema mendira ki amari romani čipele hamda potrebne dva lafi. Ama Allah kate, isto je tajnost, Allah vakir ga sao insanja. A dva lafi ko arapsko insan, jednina. Allah na vakir kate, en-nas, inna-nas, množina znači, o manuša, o nardo. Allah vakir o insani, znači je kestar ke Allah. Innal insana lefi khusr. Ema kate znači si razlika. Savo insani. Sagarla insani sutane ko hasari vate vakira. So kana šalen. Znači i si da kate morate delina o hasaribe ko duj. I si je kompletno hasariba, hem primer te pena yek deo taro hasariba. Eli na hasariga sa. Morate dikaka na koji Allah. Prvo Allah subhanahu wa ta'ala innal insana. Dobro Allah sa svakim potrebinga jednina, ama kira Allah fi taru insani. A dva insani su živini po životu. A da li su Allah spominja kad te o vakti, o vreme, o asr. Su živini po životu dur taro Allah,
bizo shahadeti, bizo namazi, bizo zekati, bizo posti, bizo hacılıku, nisavo pravo Alesur iringja. Nisavo hako Alesur iringja. Nisavi obaveza Alesur kirgja ko prvo životu. Uqsimu billah, na mene go Allah halasu dio probleme, a dva manuš hasargja sa. Najbaro hasari be ovisili. Prva dva. Sad, na primjer, एक शुरू primjer kada inam kad je epidemija korona. Onlar dudarana dan akana skoro ek berişne ka subhanallah men panda inam kad je epidemija. Ola diye bela inşallah tetzila men da panda isimine diye. Akana dinde vakcine. Zamisli akana ki Srbija primjer i država, vakirite menge o prva šel džene su kavenko ek posebno vreme kad ubenen gratis. Zaštitime komentara da bolest. Tari avde epidemija. Suka kirin? Saka prasanka džano duri teri sene adlao prva šel te ove. A kit na kladva vreme tu açilantiyo te bizo vakcina suka kire tu? La soker gyum, zakastin gyum, sukyum, dadin gyum, zanesin gyum okara bukya. Ha? Na ne dva hasari be? Baro hasari be. Azam misin živenet svoj životu dur tar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem mulan, alot ki melek il maut. Hem tu žnjat ko Allah kana džene sadi keo čači pe o haku. Kana ko ja soker gyum, susena o inumine pokune alese, susena kirgum namazi, susena digum zekati, susena ki parim ek sadakat edab. Adlesu Allah dosta yani haliya objasine men ko Kur'ani. Tarudla manusha sona kre dünya hem makir ya Rabbi rji'un. Allah manapala panek puti ki dünya. Samo ek sadakat edab. Samo ek tikno zauguš kari pete kera. Hem čači pase Allah insaniya. Su ini dur tar Allah. Su uopšte ne veringe ko Allah subhanahu wa ta'ala prvo. Hem isto su na kirge ibadete Alese, na dinge Alese rahakko. Wallahi Allah Rasuli, na amen. Wallah vakiri. Wallahi tu men koven. Ko hasariba, baro hasariba, subhanallah. Ao tikno hasariba, znači advajno baro hasariba, ao tikno hasariba, odule muslimanenge, su ševikini pa Muhammed, ili Ahmed, ili Mustafa, ili Mahmud, sarla štela nava, su to ne talo najšužija nava, ani namazi na nele. Ovakiri pe se muslimani, vino muslimani, ali ništa to islami načelo lesti. Nakila ni namazi, ni na dela zekati, ni na postini ko Ramazani, ni kadela hađiluko, ni šehadeti na anela, ni na dženonu sojtanu šehadeti. Ni savaju obaveza lesir ki ko po životu, ali o verini ko devel prim, verini ko pegamberi Muhammed s.a.v. O palem, šeko, odela sebepi, a su Allah te kaznili. Na hasardado, isto. Znači, adva, mora ti dika, znači, su adva, taro, nevernikom vernikom, hem plus adva muslimani, subhanallah. Yani tu isi to kliče dženetesra kutirao vas. Hem tu adva kliče mukeli na džena ko kredenco panlo negde, u čardoku čaršafi, Kur'ani, na pravagati čitine. Adva sebepi tiro te pogadine, ko denulkem ko ahireti. Te dobine hayri, bahtalo, života te ovotu. A tu adva mukeli ko kreo negde oduri. A subhanallah. Pare, простая паладова. Не се вер букя материална букя ко кава дунялуку, простая паладова. Те код ма га правде те кана шуне. Кай ще те кира бизнес, кай ще те кира динари, а Kur'ani oduri. Merala manush tegna min sitinayme ko devil. Sitinayme ko meribe, sitinayme ko ahireti, sitinayme ko cenneti, ko cehennemi. Aketna misne ko meribe duri nan tar Allah. Agar maro hali Allah Teala ken. Allah te nagradi tu, šejh, da se žele afija. Šejh Abdurrahman Prala, šaj tu da treba kerem ge nešto. Inša Allah. Pa, ili me bi nešto dodajnao, samo da ravate na dužini pe kojeg da nam kaj pralingi do sada. Kad krenula prelafita o gubitku ili naša riba, ne biri nama olafi asr. Neli baš ikindija da isjamen arapsko izraz lape salatul asr.
Pa i sjame neli predaja като pejgamberi alihi salatu wassalam wakeri neli kas nakhela e ikindia, tamam? Sar računi pelese demek sar te našali direkt herutnen familija neli pa ili čak piro barvali pa piro mali. Pa i sjame nek ja veru lafiko, a ne se ti nama nešto do prvo času se kidum si neki škola, nešto su vikini pe asir kolisor prevodi koga si ne pučljamen svoje doa asir ili asar nešto jare. Onda svako lelate del piro mišljenje neko agjar, soko, neko agjar, tamo. Do iringjao manušem pla asir u stvari asrtano lesor izvorno lafti u stvari te nešto su značini cediba. Ar koga cedinea u soko, tamo, od vas od cedingjan više na štiri ne napala. Od vas od gelo cedingjan više iraj banaje kileste. Neki primjeri čisto baš i o Hasari, ba je Minengoro, mamute na dovizinama kao pejame salama keri, na dovizinama kaj si učenjake, kaj vakerena, kaj ja su obli, kao Allah itla wal asr, kaj si alimija tula vakeran, kao odnosini peda koji kindisko kova. A baš i kindija u pejgamberi alihi salatu wassalam vakeri, ko znači kasna kila i kindija nili, znači nipele se sarte našali pire kerutnenem, piro mali. Abdio manuša, subhanallah, kaj najbut isinen Allah propustija, baš tamo doa vakti, znači ko vakti kindijak uvek obuzbinena ili so peo pal osamiri, znači oprastajve pali dunja, uvek i klandica ja vera obaveze, znači gelo. Redko kjedo manuš te pena uspinijem resela o salatu l'asr i kindija ko vakti lakoro te klani. Eke kvame samo hariko kratko te na dovizinama pa keren halali. Halali. Allah te nagradi na tom okral. Naše te šuže lafija. Znači halali mati smanjineno broj, delineno video ko navela Heso. Wallahi, to to ben radosna, su sjemen na Samkem i Safirija, a soj isto i sjemen je iznenađenje tu menge, znači palo pitanja, vela nagradno igra, znači kovo budi interesantno, ove na mencan, naka razočarinen tu men, i si tu men amar lafi, znači kovo bu šukar. Pa men kađa inšala ko sledeću pitanje. Samira Košaj, angederti džam ko sledeće pitanje, te šarina Marica je šehoje Samireja. Tako. Ajde, bujru. Tagava kada treba, Harica, oše Samiri spominja, znači o vakcine ki Srbija. Meni samo da... Sve, kaj mi takav primjer, a? Meni se nama odova primjer na neteprastano manuša baš i vakcine, sedi kao budarana. Manuša ko hači na maganjate džan zbog vakcine. Subhanallah. Subhanallah. Idemo dalje Samira kana. Šužo. Pitanje kva zbog vakcine su i ne su počlja. Subhanallah, hajde inšallah. Ma se te kere like ko video ako swingia petuke. Te pratim mo kanali ko YouTube, ko Facebook, em ko Instagram. Hidayati Romengi.